seu tempo. Tenha paciência. Deus sabe o que é melhor para você, para sua vida. Suporte o processo e você viverá o propósito. Aguente firme e não perca a fé. لو كان ده حب يا ويله منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي. Kayboldum gecelerde ya da güldüğüm resimlerde, ve bulsunlar seni bir bulsunlar. Hey, let's go! Let me Не изкуство, скъпа, те не знаят как с него се прекарваш. Затова ти казват да не му вярваш. Скъпа, знаеш ли каква е тайната? Тайната е да им теглиш майната.